No, tere! Stressbuster siin. Kui palju teid seal on? Tarmo, Tiina, Heldur, Anne, Kats. Ott ka, tšau. Здравствуй, дорогой зритель! Все-таки есть 3 вещи, на которые можно смотреть вечно. Вода, огонь и моя передача, где я рассказываю про Эстонию. About Estonia is the city of Tallinn, so it makes me wonder if I want to come back and make holidays here as well. Trip to Estonia. tulin just soost kuulamast hirvepullimõõrgeid. Jube äge on looduses. Te istute kinnises ruumis, jah? Tõstke käsi üles, kelle stressilevel laes on.
minge loodusesse. olge tublid.